गुरु गोविंदाय नमः। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିତାଲ ବୋଲ ଦେଇଥିଲି। ତ ତ୍ରିତାଲ ବୋଲ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶିଖି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ତ୍ରିତାଲ ପରେ ଯେଉଁ ଝୁମୁରି ଆସିବ କୀର୍ତ୍ତନୀ ଝୁମୁରି, ତ 16 ମାତ୍ରାରୁ ଆଜି 8 ମାତ୍ରାକୁ ଆସିବା। ଦେନ୍ ଝୁମୁରି ବଜେଇବା। ତ କୀର୍ତ୍ତନୀ ଝୁମୁରି କ'ଣ ବାଜିବ? ଆଧୁନିକ ଉପରେ 4 ମାତ୍ରା ବଜେଇବେ, 4 ମାତ୍ରା ଡବଲ କରିବେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଝୁମୁରି ଉପରେ ବି, କୀର୍ତ୍ତନୀ ଉପରେ भी 4 ମାତ୍ରା ଡବଲ ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଡି ହେଲେ ବାଜିବ। ଦେନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂଳ ଫାଟଟା ରହିଲା, ମାନେ କି ଭୀମା ପରେ ଝୁମୁରି ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେଠି କ'ଣ ବାଜିବ ଏଇଟା ଆଜି ଦେଖିବା। ତ ତାର ଖଣ୍ଡେ ବାଜା ମୁଁ ଆଜି ଦେବି। ଦେନ୍ ବହୁତ ବାଜା ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ବାଜା ମୁଁ ଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ବାଜା ହେଲା ଧେ ଦାଧିନ୍ ଧିନାକ ତ୍ରିଗିଡ଼ିତା ଥିନ୍ ଥିନାକ। ଝୁମୁରି କେମିତି ବାଜିବ ତାକୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱରରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ ତାକୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଶିଖିପାରନ୍ତି। ତ ବୋଲଟା ହେଲା ଧେ ଦାଧିନ୍ ଧିନାକ ତ୍ରିଗିଡ଼ିତା ଥିନ୍ ଥିନାକ, 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 ଧେ ଦାଧିନ୍ ଧିନାକ ଥିନ୍ ଥିନାକ, ଧେ। ଝୁମୁରିରେ ଏମିତି ଚାଲିବ। ଦେନ୍ ବାଜାଟା କେମିତି ବାଜିବ? ଧେ ଦାଧିନ୍ ଧିନାକ ତ୍ରିଗିଡ଼ିତା ଥିନ୍ ଥିନାକ, ଧେ ଦାଧିନ୍ ଧିନାକ ତ୍ରିଗିଡ଼ିତା ଥିନ୍ ଥିନାକ, ଧେ ଦାଧିନ୍ ଧିନାକ, ଧେ ଦାଧିନ୍ ଧିନାକ ତ୍ରିଗିଡ଼ିତା ଥିନ୍ ଥିନାକ, ଧେ ଦାଧିନ୍ ଧିନାକ ତ୍ରିଗିଡ଼ିତା ଥିନ୍ ଥିନାକ, ଧେ। এটা ডবল নুহে, এটা সিঙ্গল। এই बोलटा मैं बहुत कमेंट आसुची कि डबल बोल मारछ नहीं, এটা डबल नुहे, এটা सिंगल। एटा कीर्तन सिंगल बोल, कीर्तन सिंगल बोल। डबल बोल स्वतंत्र अलग, डबल बोलटा स्वतंत्र अलग। डबल बोल ढिमारे केबे भी डबल बोल बाजिबन, स्पीड रे अपन डबल करके लेके जीवा पड़े। 4 की 4 अपन 2 गुण करके ऐड कर पारन, किछि नाही, किंतु आपन सिंगल मारिया पड़िबो ए जगह। देन बोलटा हला पूरा स्लो रे बजाय बेले धे दाधिन धिनाक त्रिगिडिता थिन धिनाक, धे दाधिन धिनाक त्रिगिडिता थिन धिनाक। जेकोसी गोटे कीर्तन त्रिताल सब धरि नियंतु। आपन एइट गोटे कहि होछि भजनिताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। एटा कीर्तन मारनी झुमुरी मारछि, मु डायरेक्ट झुमुरी रे बजाउछि। कारण जदि सेमिति करिबा भजनिताई एटा हला कीर्तनी झुमुरी एंड त्रिताल झुमुरी एंड धे दाधिन धिनाक त्रिगिडिता थिन धिनाक हला ता बोल। तो आपन देखते सोटे केमति बाजिबो, आपन एटाको निश्चय प्रैक्टिस करंतु। देन आ परे आउर बहुत बोल अछि झुमुरी ऊपर, सिंगल बोल हम ताको देबी। देन तापर डबल केमति हबो हम कहि देबी, आपन माने ध्यान पूर्वक शिखिबे। एंड आउ गोटे कथा, जदि बा कीर्तन की प्रभाती कोनोसी प्रभाती किबा नदिया भजन के जदि शिखिबो चाहउछनी, तो दया करी कमेंट बॉक्स रे कहबे। मु निश्चय आपन जदि बा मो पाखरे थिबो ताले निश्चय आपन सहायता करिबी। जय जगन्नाथ।